Tumakder tayo kakabsat and turn your Bibles with me to Philippians chapter number 3. Okay? Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 verses number 13 and to 15. Philippians chapter 3 verses 13 to 15. Okay. The Bible says, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you." Basag ti Ilocano, kakabsat, jak ibilang ti bagik anagun udakon. Ngem deti may isa ti aramidek, idinto alipatak dagiti malikudan, kamakamek dagiti banbanag amasangwanan. Agtarayak asipipinget, ngagturong ti pagpatinggaan. May puon ti gungguna tinatanok a panangawis ni Diyos kapuken Kristo Jesus. I press on. Keep on going. Now, look at verse 15. "Datayo nga rod amin, ana taenganen, at daan tayo kumatikastoy a panunod." You see? Kasta ti kayat ti apo nga panunod kingga. Hamu pan panunutan ng ti agsardeng. Hamu pan panunutan ng ti malikudan. Hamu pan panunutan ng no anaman digiti rason nga mang pasardeng ken ka. No di ka ti panunutem, agpatuloy ka latag. Press toward the mark. Oh, kita nyo ha. Datayo nga rod amin ana taenganen, at daan tayo kumatikastoy a panunod. Ket no mapanunot tayo iti maisopadi, no sabali pampanunot yo. Kasla kuma ngukayatan, agkwita kon, nabannog akon, agserbiti apo. No adda sabali pampanunutan yo, ti Diyos lawagan nanto kada kayo. Sapay ta ti apo, lawlawagan na kayo. So therefore, I would like to continue my lesson, the 6 kunak iti Sunday, ngem 7 itan. The 7 reasons to keep on going. Kat sapay kumata iti dayti nga message, lawlawagan na kayo ti apo, uno no dumteng to iti time nga makakukwit kayon kakabsat iti riknayo, ti panagserbi ti apo. May the Lord remind you of this message of today. Father in heaven, thank you so much for helping us, blessing us. Iti dayti apo naglabas nga lawas. Nalpas mi manan ti makalawas apo. Kaya ti kami ngagyaman mangidaydayaw to praise and thank you Lord for all that you have done. Kaya itaapo nga kanito, deti lesson nga adalin mi apo, very important isuna because there are times in our life nga mariknamit mabannog, mauma, wenno maupay apo Diyos. Ngemhan ko mang agpanuray kadakam tirik na, uno na intawan nga panunot. No di ket ti panunot mi kumalatta, agpatpatuloy kasleti ko na ni Apostol Pablo. Nga da kami nga natataengan ti pamati, kas jay kumat panunot mi latta apo Diyos. Never think of turning back, never think of turning aside, but pressing forward toward the prize. Bless us, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Digiti unbelievers, they have reasons to press on in life. Whatever their reasons are, that's their reason. Ngem kada tayo nga anak iti apo, the Lord gave us reasons to press on in our service to the Lord. Laglagi pa nyo kakabsat, hantay lang agpatpatuloy ti panagbiag. Kasi ti unbeliever kasjay patpatuloy lang ta di panagbiag. Isong ano kumusta? Kumusta? Anat usually nga sungbat da. Kastoy lata, sula iso ti biag. Because to them, their goal in life is just to keep on going in life. Patpatuloy lang nga panagbiag. Ngayon kada tayo kakabsat, panagpatpatuloy a panagserbi iti apo. Amen ba? So that is our goal. To the unbelievers, I repeat, panagpatpatuloy ti biag. Agtutuloy tila ta di panagbiag. Kada tayo nga anak iti apo, remember this,
panagpatpatuloy iti panagserbi kenkuana. It means, nga gingga nga si bibiyag ka, agserserbi kan tolat ta dapat iti Apo. Kita nyo ni Pastor June, oray nag-retire nga senior pastor iti HBBC. Ngem nag-retire kahit nangasawan, nagsukat lang tiligay. Katapnon iti kasta itultuloy na latagat ti agingga nga di alan ti Apo isuna agserserbin tolat ta iti Apo. Kasta ti Kristiyano kakabsat. Agingga nga di nakaalan iti Apo agserserbi kan tolat ta. Is that your commitment? Hello? Maibagam ka di ita nga kunam Apo Diyos, agingga nga di nakalan kat si bibiyagak, kat ti prayer ti pusok, agserserbi ak tolat ta kumakan ka. Mar-aramat mun tolat ta kuma iti biyag ko Apo. Amen? Oh, di kayo makita nakatado ti senior citizens tayo kakabsat. Awan sa bali nga plano kan panggapdan ti biyag no di dagiti nabatbati nga taw-tawen kat ited nga agserbi iti Apo. Amen? Ni Sir William E.J. Sanchez kat adot anayon na, pray for him. Kakabsat, nagkaroon kayam ti very mild stroke. Ket ti prayer na, deti nabatbati nga taw-tawon ti biyagnan, iserbi na iti Apo. Ngem sapay kumata kada tayong kakapigpigsaan na, hantay urayan, nga retire tayo, sa tayo ito ibaga Apo, dagiti nabatbati nga tawon ko, itud ko idagan ka. Because, ti arig na kumakakabsat, kat kalate ko na ni Pastor John, God is not a dog that you give him your leftovers. So, no, napigpigsa ka pelang, hanga di leftover mo, ti itud mo ka na po Diyos. Of course, kada kayo nga natataanganan, ito diyo amin ng kakabsat nga para iti Apo ti biyag yung agserbi keng kuana. Ngem no kapigpigsaam, do not wait until you have the leftover to give it to the Lord. Itod mo ko na po Diyos di kalasagan na parte ti panagbiag mo. Kaya nangasawan, di kapigpigsaam, itod mo keng kuana. But the bottom line is, agingga nga si bibiyag tayo, ti day ti rabaw iti daga, agserserbi tay ti Apo, kad agserserbi tay tulat ta dapat iti Apo. But, there are reasons no apay nga maupay tayo. Ada the reasons no apay mabannog tayo, ken mauma tayo kakabsat. Ngem, kaya't kung ipakita kada kayo, dagiti pito nga rasones, no apay nga masapol agpatpatuloy tayo, iti panagserbi tayo kanapo Diyos. Number 1, you are not alone. There may be times in your life when the battle, your Christian life, is lonely. Agpepaiso kakabsat. Well, mabalingan nyo unay marik na, iti kabsat, hindi pa nagserbiyo ti Apo, tano leader ka, adada nga marik nam dito, because if you're a leader, it is only you who can understand yourself. Not many people can actually understand you. And nobody will even try to understand you. Awan man iti kasla dito, they will try to understand you as a leader. Because the followers agad limited lat makita na, papaanawa pa yung kabsat. But, we just keep on going on. Why? Because we are not alone. In Hebrews chapter 13 verses 5 and 6, anak ko na dyan, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. For it said, I will never leave thee, nor forsake thee. You know what? The presence of God is more than anything. Incomparable kakabsat, DJ presensya ni Apo Diyos kada tayo. Aduman dagiti awan kada tayo, aduman dagiti pumanaw, adadaman dagiti maikat, mapukaw, iti panagbiag tayo, nga napapatag, ngem ti Apo kakabsat, He is more than anything in our lives. Why? Because His presence, anat makita tayo, He guides us. Isot mang guide kada tayo. He assures us. Kalaman dito, devotion ti bigat dito Pilipinas, nagpinta sa kabsat, March 21. May panggap di biag ni Elijah. Nagtak der isuna ti imatang ni Ahab. At kunana nga kasta, the Lord will give a famine in the land. Kaputa, kayat na nga rebuken babalawon di ari kakabsat because the king turned to idolatry. So he gave to him the message of God. Kat nagtakder isuna kakabsat ti imatang ti ari to tell him there will be famine and drought in the land. Di ko ang binaw niya po yung sunod di brook cherit, may sana ijay. Ngem the birds came to supply him with food. He drank the water from the brook, and the presence of God was so real, and he felt the presence of God is love. You see, uri may sana, ngam adaragsak na, gaputan na rikna na ti presensya, iti Apo keng kuana. And that tells us
Nga once nga sinurot tayo iti Apo kakabsat, nagtakder ka iti usto, nagtakder ka iti kinapudno, awan ti dapat pagdanagam, uray may ka because kaduam iti Apo. And the presence of God is enough reason for us to keep on going. Well, the presence ti Apo will not only guide us sure, but He fills us with joy. Isot bangted tirag-o iti biyag tayo kakabsat. Second reason to keep on going is this. Importante iti number 2. Your labor is not in vain. Your labor is not in vain. Tingnan na sa unti vain kakabsat, useless or worthless. There are people who feel that life is not worth living. Diba? But our labor is not in vain. Apeng our labor is not in vain kakabsat because our labor will be rewarded in heaven. Iti Apo, digiti trabaho tayo, digiti naramid tayo, haan nga awang kapapayan na. Aming nga naitid tayo nga para iti ministry, God has a record of that. And He will reward that in heaven. He will surely acknowledge that. It is properly accounted with God. And it is not in vain. It is not in vain. Another reason why it is not in vain, because ti Apo, di tayo lang amo, nga dagiti pa nagserbi tayo kunkwana at dantubunga na iti masangwanan nga aldaw. It is not in vain. Kita nyo kakabsat, idikal man, I preach on giving as one of the top priorities of a faithful disciple of Jesus Christ. May isa ka dagiti top priority no disipulo na ka ni Kristo, amin na material blessing mo, ilasin mo kat iyon unam jay para iti Apo. Amoyo, damay sa kakabsat nga at the J. Visayas nga ubing, kaanakan ni Tita Beng. Ket, hangkupay kat malagip, I don't know if Preacher Glenn can even remember her. Kakabat siguro the MM. Ininaudi da nga amang da kami. Kasi, at the teacher ko, J. Spet, ni Ma'am Julie, I don't know if Preacher Glenn can remember her, but I think she was once a student teacher ng pamilyado idin. Julie, pulis ti asawa na, right? Kaya tagsursurod ta SPED, nagtitserak ti grade 3 or grade 4, titserak sunat grade 4 ti may isa nga subject. Kaya umumay da makigimgimong dito, hindi kakapsat. But for some reasons, nag-backslide da. 5 miss na ti apon da nagpatpatuloy. Kaya itugtukot na lagi di ubing na idi. Ang kupay kat ba lagi idata, jak punta ka pulpulapul, di giting ubing. At ding mi isuda kakapsat. You know what? Kita man lang iti Apo talaga. Nagserserbi ka ti Apo. Awahang nga in vain kasi adanto na tabungan na. When I preached yesterday on giving, nag-message kakabsat kanya. Kat ko na tinagan na kat Ann. Ann is Aseret. Okay? Kat ko na Pastor, I was blessed with the message. I want to take part in missions ko na. Ang nag-commitment iso na nga para iti mission. Sana yung baga nga, I used to attend the HBBC when we were kids. Can you imagine that? Ubing da kakabsat ng adagayam na imulaking kuana, di na nalipatan dito HBBC, uray ubing. Idi nang rugiso na ubing, nagsardeng de may nagimgimong. Who told you absat nga, ubing kat awan ti serbina, adanto na tagayam bunga na, ubing. Take a look at that. You would never expect anything to come out anymore kasi ubing pela idi eh. Pero something happened. Kat itata kakabsat at the J. Visayas, I think she lives in Iloilo, diya ka muna da pamilyanan, diya ka mo pinaka-communicatean nga na imbag. But kung nakastagat, I would like to take part in the ministry, especially in mission. I used to attend the HBBC when we were kids. So it's not in vain kakabsat. Anyaman nga inaramid mo, itinagan iti Apo. Number 1, iti Apo in bilang na dayjayan. Number 2, no inaramid mo, itinagan iti Apo. Han mo ibilang awan serbina. Because iti Apo, isunto iti mangibanag. Isuntot mangipakita, mangi parangarang kakabsat, dayjay nga inaramid mo, itinagan na. So do not get tired doing good in His name. Never get tired giving in His name. Never get tired preaching His name. You may not see the future, but you never know. Isuman lang ako na ti Biblia, di Ecclesiastes, cast thy bread among the many waters, and thou shalt find it after many days. No kitam ti reality kakabsat, that doesn't really work. Kasi no imbeleng mo, deta bread yan ta river, awana na ta,
It's either na iyayo, suno kinni-kinnitunan kakabsat, iti ikan. Ngam apay nga kunana ti Biblia, cast thy bread among the many waters, and thou shalt find it after many days. That is, if whatever you do it in the name of the Lord. No inaramid mo kat inpapan mo in bilang mo nga daytang inaramid mo kat gaputinagan iti apo. Kaslan to isuna dayjay nga tinapay, preserbaan iti apo, kat kalpasan ti adungal aldaw, makitam nga jay inaramid mo, at danto tinagbungaan na. It's not in vain. Amen. So brethren, work with hope. Isong ako na jay Bible jay Galatians, he that ploweth, plow with hope. Agtrabaho ka nga manginanama kay tiapo nga tiapo lang iti mang preserba dagita nga inaramid mo itinagan na ket addanto bunga na iti masangwanan nga aldaw. Kung kunata siguro awan samet kastoy salat ag sol winning tay diti haway ag ibumbunong tay ti gospel tracts awan samet. Oo, if you do it in the name of the Lord addanto bunga na. It's not in vain. Just go ahead, give gospel tracts, just cast the bread. Cast the bread. The bread is the word of God, the gospel of the Lord Jesus Christ. Cast the bread among many waters here and there, in the suburbs, in the metropolis. Cast the bread because you will find it after many days. Di mo lang amo, baga no agawid nando ti Pilipinas, kakabsat ag for good, deti to church tot sa pulanda, because nakita da, kakabsat di JHBBC, di bunong mga gospel tracts. Who knows? Di mo lang amo nga one day kat agbugbog to iso na di hospital kat malagip nanto kat kunana tawagan nyo man deto ita umay nakman bisitahan nga ikararagan sakbayak nga matay kat tawagan nanto deta number nga datta mapanto ni Preacher Glenn kat kunanan to nga kasta last will and testament amin nga sanikwak itud ko ti HBBC. Karkararag kayo ti property para ti church, di lang amo kakabsat, at dalayan tangiwat ti ikan. Amen. Oo. Kunana, DJ, kunana ni Apo Jesus kat ko at damasarakam to nga kwarta, jengiwat ti ikan kunana. Di kat figure of speech, di kakabsat, yung ti pakpakita na, noan yaman ay naramid mo nga para iti Apo, haang nga awang kapapayan na. Amen. Dadi pa nang ikarkararag tayo digitian anak tayo kasla awang makitkita tayo nga bunga nangam addan to kakabsat because you do it in the name of the Lord. Amen. Di kat nagbayat itang ako nam kadut nga rod ti agaramid tinasayat itinagan iti apo tahan to gayam nga ubaw awan to hang to gayam nga awan serbina iti apo addan to gayam iti bunga na. Amen. Di ba nagpintas deta kakabsat awang kasta nga panunod ti unbelievers. Awang kasta ka digitihan na isalakan. Your labor is not in vain. Number 3. Third reason to keep on going. Others are blessed by your testimony. Mabalin nga struggle ka ita. Ngemamuyo, listen to me very carefully. Mas makabless iti testimony. No iti backdrop iti panagserbim iti apo. Ketnapnuan ti ado nga solisog ken panubok ti panagbiag. Isn't it? Nateneg ka. Oo. Kaslang mas manotice mo kakabsat, DJ may nga mula nga bungbunga nga nakatiktikag DJ ayan nga lugar, kaysa DJ mula nga permi nga nakaduti danom na, right? Mas noticeable Because there is something in that plant why it keeps on existing and bearing fruit, well in fact the surrounding is arid and dry. So there is something in us nga numan pa itibiyag tayo kakabsat kat afflictions, temptations, and yet we are thriving. We keep on serving. Agpurpursigitay lata di pa nagserbi iti apo. Kakabsat, awan iti pagikomperam iti may sa Kristiyano nga porsigido uray adot parikot na problema. Porsigido di pa nagserbi na iti apo. Makabendisyon. You see? Iso nga God has a reason for that. Number 4. Fourth reason. Dito iti nga nagpatinggay di Sunday. Fourth reason to keep on going. You will reap what you are sowing. This is in connection with by number 2. You will reap what you are sowing. Galatians chapter 6 verse 9. Okay? Galatians chapter 6 verse number 9. Nagsaya ti apon kakabsat. Galatians chapter 6 verse 9. Okay? The Bible says,
And let us not be weary in well-doing. Kung natin Ilocano, di tayo nga ron mabanog, ti panagaramit tinaimbag. Tainton tiyempo na. There is a time. Ket agapit tayo, no saan tayo nga maupay. Oh. Verse 10, iti kasta nga rod, no maaddaan tayo ti gundaway, aramiden tayo tinaimbag, kadagiti amin at tao, nang nangruna kadagiti kabalay iti pamati. Apay, kasi amin nga aramidem, nga naimbag, kadagiti amin nga tattao, nang runa kadagiti kapamatyan, dagiti kakabsat iti apo. Anat mapasamak? Addanto bunga na ti masangwanan nga aldaw. Oh, we will reap, agapit ka, hanlang agbunga, agapit ka. Ni Apo Diyos to't mangisublikan ka, dagita nga naimbag nga inaramid mo. So ako na ni Apo Jesucristo, give and it shall be given you. Ha? Hanyo manot notice dyan last part, ikabil mo dyan, Luke 6:38. I want you to notice something. Okay? Luke 6:38. No, dyan kamali DJ text na. Luke chapter 6, verse number 38. Yeah, tama. Kita nyo kabsad ha? Okay? Give and it shall be given unto you. DJ lang tiyan mo tayo, di ba? And then next, good measure, pressed down, nasadsad, shaken together, na iniin, and running over, aglaplapusanan. Now, I want you to notice the next. Shall men give into your bosom? Sino nga men timang tudking ka deta? DJ nagaramidam tinaimbag, mabaling nga saan? But God will always use other men to return manifold blessings to you because you have given. Kat tiapo kakabsat, kita nyo't pagrukodan, itiapo kat ratio and proportion. 1:4. Numesat intud mo, upat tiag subliging ka. 1:4. Why do I say 1:4? Number 1, good measure. Number 2, press down. Number 3, shaken together. Number 4, running over. Jemesang intud mo, upati in subli naging ka. For with the same measure, that is how God measures it. That you meet, with shall it be measured to you again. Kastat pagrukudan tiya po. Kala jemesang intud mo, upati ag subliging ka. Nakita mo na ijay? Why? Because God will make sure that you are blessed as a result of what you have done in His name. So ako na ti Bible, let us therefore do good unto all men as we have been given opportunity. So ano, the opportunity kakabsat, ti panang ted, hamo kong kuna nga, pauna yan, mang ted tayo manan. Amom, jekas nga tao ti panunot na kakabsat, he's not a cheerful giver. Hana naawatan, iti kayat na nga sa ti parabor ti apo. Kasi ti parabor iti apo kakabsat, hana maibos. At dalangking ka nga mang limit. The grace of God, limitless. DJ source. Ngam datayo lat mang limlimita. DJ masagrap tayo nga grace ti Apo because we have not truly learned to become cheerful givers. You see that? Oh. So you will reap what you're sowing. And speaking of reaping, kita nyo kakabsat di ko na dito, 2 Corinthians 9:6. 2 Corinthians chapter 9, verse number 6. Okay? 2 Corinthians 9:6. Anak ko na. But this I say, dinggan nyo absat, importante, digiting a mindset no cheerful giver ka. He which soweth sparingly shall reap sparingly. Now, I was wondering, why did God use sowing and reaping as an analogy? Well, basically, because there are many things we can learn from sowing and reaping to apply it in our service to the Lord. Una, what you sow, you will reap. The kind of seed you sow will be the kind of fruit you will reap. Tama? Alangan nga nagmula kat mangga kamatis ti bunga na. Nakapot ka pa iti mango tree kakabsat nga saraya kamatis ti bunga na. Awan. So the kind of seed you sow will yield the same kind of fruit. Mango seed will yield mango fruit. So, no hanggang nga nagmula iti naimbag itinagan ti Apo, anang nga ron tinaimbag nga blessing nga gapu ti Apo, nga ekspektaram nga apitan. Di ba? Another picture, kada ti analogy ti sowing and reaping is this. We reap in a different season from when we have sown. We reap in a different season from when we have sown. Haan nga gidan ti sowing and reaping. Iso ano nagaramit ka tinaimbag itinagan iti Apo ita. Hamo ekspektaran nga dabunga na nga sigod kat agapit ka nga sigodan.
Because sa bali nga season, iti reaping, ken kastamot iti sowing. Nagmula ka ita, then there will be time of reaping. By the grace of God, gone are the days kakabsat nga nakarigrigaten ti agmula. Because itata, ket panagapitan, digidiin mulmula kakabsat, dito HBBC. Idi kakabsat, ni Pastor John Mangrugrugi, doa dagin ni Mama ditoy, permi nga handa lang agbulmula, naguma nga talaga. Kasi ang ka makapagmula no hang ka aguma eh. No aguma ko nam nga kastak at dete kala virgin forest kakabsat. Oo, wild forest. Ket pukanam dagiti kayo, ikatem dagiti ramramot, isaganam ti daga nga panagmula iti sa utiapo. And they face all the rejections, the oppositions, the hardships, the limited resources, inadequacy and all. But they were persistent in sowing the seed of the Word of God, hoping, praying, expecting that one day Ilocanos will turn to the Lord. From their tradition, from idolatry, from Catholicism, to the Lord Jesus Christ, to the truth, to the Word of God. Itatakakabsat kita inyo. To God be the glory. It's reaping time. Nalukayan ti puspuso dagiti tao. Idi no agpreach kat Katoliko kakabsat, kutuneng ka, kagaten na ka ti tao kakabsat. Ita, when you preach about Catholicism, dagiti agdingdingeg, ustumot nga mi nagpaiso. Uwam mo tagpaiso. Umag-agree dan kakabsat. Idi, umang-angri. Itata, umag-agree. Ganyan. Oh. So no agmula ka kakabsat, iti panagserbi deti. Datay nga servants, kas panagserbi da iti apo. Hantay mo upay nga, awan samot magapuanan digiti awisan. Inawis ko ida, wen tunukan han na umay. Hangka maumuma nga agaw awis. Hangka maupay nga agaw awis. Dumdeng to ti tiyempo kakabsat nga DJ inawis mo, malagip na ka kat kunana, kita man lang. Dedi ka ubra agaw awisan nakjak man la indandanan. Ngum tawagak mangkit di. Tabarbareng, mabalin ko pa iti mapan makigimong di kapilyada. You see? And not only that, another analogy nga makita you will reap more than what you have sown. You will reap more than what you have sown. In quantity, ha? More quantity than what you have sown. Nagmula kat maysa nga, nangitugit kat maysa nga, bukol ti mais, alangan na may maysan to nga bukol mo't kakabs. May maysan to nga ngipan. Iti apitem. Sino pa yung ortimet, agmulat mais kakabsat? No nagmula kat maysa nga ngipon ti mais, tinartaripatom. Idi agbunga, mesa mo tang ngipon ti mais, puro bungi kakabsat. Diba? No di kat no nagmula kat ti maysa nga ngipon ti mais, at adunto nga ngipon kakabsat, nga mamais, iti apitem. So deta kakabsat, so ngayon mas keep on going. Hangka mabannog. Ore adda digiti kasla makaupay king ka, hangka mabannog. No adda digiti hana ng honor, nang accept the invitation mo may makigimong nakadunga tao taway kakabsat. Oh, nagadud ta. Apa isu dagadlat mabali mo nga awisan. No di da kayat, di dalat ta kayat. Apa isu dagadlat mabali nga awisan, but nagadut mabali mo awisan. Nagadut mabali mo nga sharan. Nagadut mabalin mo nga asitgan. Oh, hello? So nga ni Pastor Jung kat kunana, no si ka nga miyembro, papaanawa ka, pumanaw ka lang taapay, mabalin nga ka nga sukatan ti Apo, nagadot mabalin nga isukat ti Apo, hamon lang nga sika. You see that? But what he is saying is, he is not trying to drive people away. He is just saying, kakabsat, hantay maupay, uray adada, digiti setbacks iti ministry, ti panagserbita iti Apo, because addanto panagapit. Number 5. Fifth reason to keep on going, God is faithful. Amen. God is faithful. Napudno ti Apo kakabsat. Nagsayaatan. Ti tao, ala kakabsat, praise God no, ti tao kat dete mabalim mo nga asahan. At some point, ti tao mabalim mo nga asahan. But there are some point nga ti tao hamo nga maasahan kakabsat. Ngam ni Apo Diyos, all the time maasahan. All the time. Now, what does that mean, kakabsat, nga ti Apo kat maasahan tayo? Deuteronomy 7:9. Deti kat jak talipatan, deti nga verse, idi agba Bible reading at, idi nabasak deti nga verse, dito'y ko nga naawatan, ti meaning ti faithfulness ni Apo Diyos. Ngano ko natin, naka-faithful ti Apo. Hang ko maawatan no ka, tilang amok, idi nga, naka-faithful ti Apo, ko na nagat, in terms of blinesan nak, naka-faithful ti Apo.
Ikator, puro problema, na faithful ti Apon. O, kita nyo kakabsat. Know therefore, that the Lord thy God, He is God, the faithful God. Amoyot meaning ti faithfulness of God, eto yon, which keepeth covenant. Ti meaning ti faithful God, kakabsat, no faithful ko nam, He keeps His commitment and promise. Tungpalan na, DJ in commit na, kan DJ in karina. Deta ti meaning ti faithful. Kasla kumangay agasawa. Di ba? O, nagsarita kayo, ijenta altar, ti imatang ti apo ka, digiti adu ka tao. Nagkari kayo. Karin-kari. After 5 years, anat napasama kan kakabsat, karyar-karyar. Hanga karin-karin kakabsat. At kin-kin-naryar kayon. Okay? Pero, uray adut panubok yung agasawa, sila lagip kay dedikari yung hangkon to talyawon ti sabsabali, kat si kantulat ta, aging gana nga ni patay pagsinahan na ta, namay ka ni tirigat, agbinbinulig tantulat ta, dayjay kakabsat nga naminsan nga kari, lifetime nga ipatungpal mo dayjay, dayjay ti pakarukudan ti bako na nga faithfulness. Amen. Oh. So nga ti apo kakabsat, faithful apay, adakad kari nga hanapay tinungpal. Oh. So no gayam kakabsat, datay makita tayo nga ti apo, tungpalan na amin na karina, hangka dapat nga maupay nga patpatuloy. Because ti panagbiag tayo kakabsat na Kristiyano is because of the promises of God that we claim from time to time. You see that? Isod ka po na nga rod, faithful tayo ti apo. Oh, anak kayo nga sawan, dagiti commitment tayo. DJ, dapat a commitment tayo nga para ti apo, tungpalan tayo. Di obligasyon tayo, responsibilidad tayo. Hantay mauma nga mangipatungpal. Why? Because our God is faithful God. Ni Polycarp, idi patayon da kakabsat isuna, ta puuran da eh. He was 86 years old. He's a preacher. Kaya tiniliw da kakabsat because he was preaching a message contrary kada JP preach ti Catholic. So, idi puuran da ni Polycarp, tainggalot dan, kung nga kasta, DJ proconsul, DJ in charge ti execution na, kunana, recant your faith, I will give you one last chance, kunana, DJ proconsul. Recant your God, recant your faith, and we will set you free. Oh, ilibak mo ti Diyos mo, ken iti pamatim, ket panubusan daga. Amoy itsong bat na, kunana nga kasta, dinggan nyo. 86 years have I served Him, and He has done me no wrong. How can I blaspheme my King and my Savior? Paunay ka detang kapsan. 86 years nga nagserbiak ti Apo, awan pulos dakas nga inaramid na kanyak, apay ko mga talikodak isuna. So apay nga talikodam ti Apo nga pagserserbiam, adakad inaramid na nga madiging kan. Listen, hamo iramraman ti pa nagserbim ti Apo, uri adot problema. No, the problema ta trabaho, makigimong kalata, anat basol ni Apo Diyos. Oh. No, inikat na katabos mo ta trabaho, makigimong kalata, anat basol ni Apo Diyos. Di boss mo mo ti problema, hamang nga ni Apo Diyos. Uri, the problema ta unag ta pamilya, makigimong kalata, tawang mo't basol di Apo. In fact, the more problems you have, the more nga umasidig ka dapat ti Apo. The more nga dapat i-exercise mo, iti panangidaydayaw mo iti Apo, because ti Apo lang tinangruna nga makatulong, and He's in control of everything. So when you have problems, so kung kunakno ka, uriad, kung api di ka nakaumay, ado problema kami. Apay anat basol ti church, anat basol ti Apo, tadi kami nakigimong, adangamin problema. Kamu iramraman ti Apo, ano, the problema. In fact, the problema, adadapay, di kumaang, umay ka magigimong, tapno ijay nga, magisarsarita ka ti Apo, makomfort ka, you just don't know. Baka di message nga i-preach ko nga pastor, kat isot eksakto nga maka-address ka deta parikot kan problema. God is faithful. Another point ti faithfulness ni Apo Diyos, Hebrews 6:10. Hebrews chapter 6 verse 10. Anak ko na jay? For God is not unrighteous to forget your works and labor of love. No unrighteous ko nam kakwa wicked, hanga nalintag. Ngam ti Apo kakabsat na pudno. He will not forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints. God is faithful. Baka tayo amin, go. Amen. Okay? Number 6. 6 reason to keep on going. So, laglagi po dito yan. May kanam.
God has a purpose for your difficulties. Amen. God has a purpose for your difficulties. Amo yung tidakkel nga, deti purpose ti dapat kakabsat nga laglagipom nga kang kanayon. Itatak mo da panunot mo. No, the problema ko na, the purpose ti Apo deto. All things work together for good. Amok nga intervention ni Apo Diyos. Kung kuna ka, nagsarsarita kami kini Mrs. Sita tinasapang ang bigat, we were talking about prayer. Kasi again, in-encourage kami, may panggap ti kararag. Kahit kung kuna king kuna ambom kuna, anyaman ti dumtin nga problema, nagkamali ni Apo Diyos Ipanubos na amin, di kita nga mapasamak. Because kayat na nga dumikot tayo pa iti prayer king kuanan. Kayat nang aggrow tayo pa No hanting amin makita, di purpose kakabsat, agkarnal ta panunot tayo. Isong adot Kristiyano, ure pa exercerbiti Apo no daduma, agkarnal ta panunot na kakabsat, tiltilad dang isa-usawang na apay, because di na makita di purpose ti Apo, di nga pasamak ti biyagnan. Amoy ka na sa untag karnal. No, agkarnal ko na, rumuarte natural nga kinasyasin nunan. Diti kinataunan kakabsat, ti agpanurayan, agkarnal ko natay no kwaday jay. Apay, wana tahan na kaya di panunot nan Han na kaya di riknanan Han na kaya di puso nan, di mapaspasama kang kakabsat. Iso nga, tapnon ti kasta, maproteheran nat sarili na, di carnality na, di kinatao na, isot pang shield at bagbagina. Ape nga di makita kakabsat iti Apo iti dayjay. Dapat makitam ti Apo kadagiti problema. Dapat makitam ti Apo kakabsat, nagtrabaho, intervention ni Apo Diyos kadagiti parikot mo. Kathang ka nga dete, maupay, mapundilatan. Kasla ko ba, adaing kararag mo, hanapin at ganti Apo. Ape, agkarnal ta panunot mo. Kat kunam kumakat, ala Apo, ada purpose mo. No, ape nga hamo sinong batan, di kararag ko, kasnam na maag Apo. Adda iti expectaram nga blessing, excited ka, agsagsagana ka, bigla nga na matuloy ka kabsat, mapundi ka, haana. Apo, adda purpose mo. Katnuhan ko man nga, hanakaya da panunot ko nga i-process pelang amin, Apo Diyos. Basta amok nga, the purpose mo, kadeto ino ape hana natuloy. Ngem tulungan nak nga mangtilmon, Apo, hana ma-process deti spiritual esophagus ko. Hana matilmon, Apo, deti nga pasamak ita. Ngem, amok nga the purpose mo, ket pagtalnaem itirik nak Apo. Amen. Kita yung kabsat? Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according. Amin na problema, listen. Deti tino-observe ko ti Christian life kakabsat. Amom no ape isula isot pakasaksaktam nga problema, kasi adda kayat ti Apo nga mai-correct kang ka. Hampay na balbaliwan. Di mo pa'y nakita deta nga rough edges ti biyag mo. Kat di mo pa'y nasursurot naghambol iti deta nga pasat ti biyag mo. Iso kanayo na ka nga banatan ti Apo, ti parikot iti deta nga aspeto ti biyag mo. Until ma-realize mo, Lord, there is something wrong with me. Kasi sometimes ko natin, there is something wrong with people kung kunatay lata. There's something wrong with my church. There's something wrong with my job. Something wrong with my friends. Something wrong with my family. Hamo makita ta something wrong mo? Hello? Kana hindi magbaga. Something wrong ka nagiti tao. Apay kastoy da kung kunang. Di ka makita ta bagim. Ada something wrong mo. Isu ka kasta lat kakabsat kasi aday pagpakita ti Apo nga dapat maputod king ka. Dapat makorehir king ka. Kat kunam ton, kaya na nagserbi di Apo, agkwita kong kunam. Hamo nakita di pagayatan, hamo nakita di purpose ti Apo. Iso nga kakabsat, adu tagsar din. Iso nga, when there was a time in your life, or there will be time in your life, nga mapanunot mo ti agkwit, gapot problema, han na usto di panunot mo, hamo na awatan di pasamak. Kasi nagkwit kaya nagpagkwitam. Kasang ka dapat nag-quit. Apay kaya ti Apo. Apay intad ti Apo ta problema. Tapno, nag-quit ka nag-serbi. Kaya nangasawan, hamo na awatan di problema. Iso nag-quit kan. Hanga ni Apo, Diyos ti problema. Hamot nga di problema, tinambero na problema. Something wrong in our understanding. You see? Iso nga kanayin ko yung emphasize deta kakabsat. Kasi, ti pa nag-serbi ti Apo. Listen. Serving God. Tingnan nyo ito yan. Spiritual progress is not always linear. Amuyot linear from the word line. Linear, straight.
iti pa nagprogreso ti Christian life, haan nga puro straight, adot ligkulig kuna kakabsat. Hello? Adot ligkulig kuna, adot ti ups and downs na, kala roller coaster. Kas kala umuumulid, ta kalbaryo. Numapangkat kagayan, hanga straight ti dalan kakabsat. Spiritual progress is not always linear. So you've got to learn to prepare your heart and mind to face the rough edges of life, the difficulties of life, the adversities of life. Isaganam tapusom kanta panunot mo nga mangsango kadagiti ado nga panubok ken problema iti panagserbim iti Apo. Isaganam kakabsat. That the only way, one of the best ways to prepare yourself, to equip yourself, is to brace your mind with truth. The truth nga ana, nga digiti makitkitam nga problema, at the purpose iti Apo kadigitoy. All things work together for good. Kaya sa for good, inted ti Apo deta nga problema, tapno mang pasayaat, hanga mang pakwit, hanga mang pasardeng king ka, hanga mang pakarnal king ka. Inted ti Apo deta nga problema, tapno rumuar kumat na imbag. Anang arod, dakas mo tarum rumuar ang kakabsat. Na imbag pa yung arod deta ta. So hana ma-fulfill the Romans 8:28 king kan. Why? Because dakas mo ti rumuaran. Dapat na imbag ko magkakabsat. The result should be good. Oh. So ngano hanga good ti resulta na king ka dagita problema. Hanga di problema at parikot. Hanga ni Apo Diyos ti problema. Adda kayat ti Apo nga makorek nga pride kada tayo kakabsat. You see, God has a purpose for our difficulties. Hello? Ibibiyag kayo pa ikakabsat dita. Amen? Okay. Oh, tanyo. Now look, nukastat ka na yun na panunot mo kakabsat, adda ka di pa'y problema nga makaupay tuging ka. At danto ka di pa'y dumteng nga nadagsen nga parikot ti panagbiag mo nga mangupay. Rason nga di kan agserbi ti Apo. Awan ng kakabsat ata naunnaamon di kita nga problema eh. Nakita mo eh. You see that? Number 7 and last. 7 reason to keep on going. Why we should keep on going in service to the Lord. Jesus did not give up on the cross for us. Jesus did not give up on the cross for us. Ni Apo Jesus, haan nga nag-give up, idi mailan sa ijay cross. Katno ti manubot mangisalakan tayo, haan nga inibatan, haan na nga nag-give up, tapno laeng idato na ti biyag na ket madaan tayo ti biyag ngagnanayon, maisalakan tayo kakabsat. He is also worthy of our lifetime commitment. Hebrews 12:3. Hebrews chapter 12 verse 3. Consider Him. No maupupay ka ni Apo Jesus ti kitam, looking unto Jesus. Anat kitam ken kuana, i-consider mo, consider Him that endured such contradiction of sinners. Inanusan na. Inanduran na. Nagpintas pa di ko nana, ama pakawanem idata di damot araramidin da. No agdagar aramid king katidakas maibagam di kasta. Uno you try to vindicate yourself. You try to revenge. Rumor di karnal di ba? Oh. Kat ko na tayo, kastuyak ka talaga. Una, kasta ka nga talaga. Ngumhan na kastat kaya ti Apo nga dapat. Aggrow ka dapat. Kasta ka talaga. Isut naggapo, abiyag naman nagbasol ka nga ron. Human nature mo deta, ngam dapat ma-improve. Kasi Kristiyano ka Palit masursurom ti meekness dapat. Oh, consider him that endured such contradiction of sinners against himself. Lest ye be wearied and faint in your mind. Tapno hanga mabanog kan maupay tapanunot mo kunana. Hello? You see? Iso nga malagip ko iti Bible school iti. Hangko nalipatan deto yan. Damay sa nga preacher hana pastor Kunana kanyak iti. DJ word na kanyak idin. No, dumteng to ti time ti panagserbim ti Apo nga maupay kagat awan ti makita nga sabali nga paka-encourage sam. Laglagi pem ti inaramid ni Apo Jesus para genggan. Laglagi pem nga ni Kristo natay inanusa na jay krus tapno maisalakan ka. And that will be enough reason for you. Nga kung Apo, apay ngagserdengat nakarkaro pa'y tinapasamak king ka jay cross. Kat inanusam tapno laeng maisalakan nak manipod impyerno.
Aping ipalubos ko nga digiti nga banbanag, isut rason that I quit on you. Hello? Oh. Kasla ti arig na kumagat, kaslang kumati arig na agasawa, nakasaysayaat ka, kat why would you quit? Kat ni, nakaimimbag ka, kabsat ka lakad jay tikait ng asawan. So why would you quit on God when the Lord has done so much good for you? And He even gave His life to die on the cross to save you. Why would you quit on serving God? So awan rason kakabsat, awan ti anyaman na makuna nga dakkel unay nga rason tapnon di kasta agsarden tayo. Gaputa ti Apo na kaimimbag kada tayo. 7 biblical reasons to keep on going in our service to the Lord.